Nema zdravlja bez zdravih organa za varenje. Upravo zato sam danas odlučio da vam govorim o biljkama koje blagotvorno deluju na jetru, a jetra je jedan od najvažnijih organa u našem organizmu, laboratorija našeg tela, ali i na uopšte celokupan digestivni sistem i na želudac, na creva i na sve ono što utiče da normalno varimo hranu, a samim tim i da budemo zdravi. Biljka broj 1, kada je zdravlje jetre u pitanju, je badelj ili gujna trava, sikavica, koja je zapravo biljka koja stimuliše regeneraciju jetre. Jetra je zapravo organ koji može da se regeneriše i ako bih trebao da se opredelim za jednu biljku koja bi trebalo da leči na najbolji mogući način našu jetru, onda bi to bio badelj. Naravno, ja se neću odlučiti samo za jednu biljku, nego ću vam preporučiti još neke biljke koje mogu vrlo blagotvorno da deluju na ovaj naš izuzetno važan organ. A to u prvom redu mislim na artičoku, koja je nama poznata prvenstveno kao skupo povrće, ali ona je jedna izuzetno lekovita biljka, a kada je zdravlje jetra u pitanju ne može se napraviti neka kvalitetna mešavina bez kičice ili gorčice. U pitanju je jedna izuzetno gorka biljka koja se zove Eritrea centaurium i njeno latinsko ime centaurium potiče od toga što se nekada verovalo da ona vredi 100 zlatnika, da je izuzetno lekovita i dragocena biljka. U tu grupu gorkih biljaka koje blagotvorno deluju na celokupan sistem organa za varenje, ali i na jetru, spada i pelin. Dakle, izuzetno gorka biljka kao i kičica, možda jedina lincora gorča od kičica i pelina, ali bez obzira što su te biljke gorke, one su izuzetno lekovite i toplo se preporučuju svima koji imaju problem sa digestivnim traktom. Naravno, ne smemo da zaboravimo ni žalfiju, koja je nama prvenstveno poznata kao biljni lek za upalu grla, ali to je biljka koja izuzetno dobro deluje na naše organe za varenje, prvenstveno na jetru. Kada su u pitanju biljke koje sprečavaju stvaranje gasova i stimulišu izbacivanje gasova koji su nagomilani u našim crevima, onda tu treba pomenuti komorač, koji je jako dobro kombinovati sa hajdučkom travom. A ja bih tu pomenuo i ovu malu biljčicu, ali to što je mala nikako ne znači da je manje vredna. U pitanju je čestoslavica ili veronika, razgon, koja je biljka sa izuzetno kompleksnim delovanjem. Pored toga što deluje na urogenitalni sistem, pomaže muškarcima koji imaju upalu prostate, ona je jako dobra za lečenje različitih poremećaja jetre i organa za varenje. Nije ni čudo što se u Nemačkoj kaže dobar kao veronika, baš kada se priča o ovoj biljci. Naravno, sve ove biljke možete da upotrebljavate kao čajeve. Gorke biljke se upotrebljavaju uvek nezaslađene i piju pre jela, a možete da ih koristite i u obliku biljnih kapi, što je svakako lagodniji i lakši način upotrebe lekovitih biljaka. Zato vam danas preporučujem Bioteo Komplet broj 3, koji se sastoji od dve vrste kapi, 63 i 64, u kojima je objedinjeno delovanje ovih biljaka koje sam nabrojao i koje nakon dugotrajne upotrebe, i zapravo ne dugotrajne, već svakodnevne upotrebe, vrlo efikasno reguliše rad naših organa za varenje i pomaže našoj jetri da se izbori sa svim izazovima koje pred nju stavljamo.